abakobwa banyu Vestine na Dorcas bibarangiriyeho. Imyaka 6 ishize uwo bita Vestine na Dorcas bari abakobwa beza, abakobwa basenga, baririmba muri korali yitwa Gosheni yahariye Umusanze, ari abakobwa wakita abakobwa b'abatambyi abitewe nuko bari abakobwa b'idini. Hanyuma rero nibwo twaje kumenya ko uwo bita Vestine yasezeranye muri indi dini, adasezeranye mu idini rya Adpr, asezerana mu idini bita Grace Room, asezeranye n'umugabo bita Idrissa Widraogo wo muri Burkina Faso. Yari inkuru nziza ku bantu tudakurikiza ibintu by'amadini cyane, ku bantu tutabyitaho. Twumvishe ko umukobwa wacu Vestine asezeranye, abonye umugabo kandi umugabo mwiza ufite amafaranga. Gusa ku bantu basengana n'aba bantu, ndavuga Vestine na Dorcas, byarabababaje cyane 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 ku buryo bushoboka, aho aba bantu bari bafite groupe bahuriramo, groupe ya WhatsApp, na Vestine na Dorcas bayirimo. Ubwo n'abantu basenganaga, ni groupe bari barakoze ya WhatsApp, hanyuma bakuramo Vestine na Dorcas, nyine babakura muri iyo groupe. Ikintu cyaje kuba nuko abo bantu basenganaga nabo, ubwo ndavuga abo ba Adpr, bagiye bavuga amagambo menshi kuri aba ngaba, ndavuga kuri Vestine na Dorcas, by'umwihariko Vestine kuko ari we wari wakoze ibintu bidasanzwe. Abantu barakomeza baravuga bati, muri iyo groupe barakomeza barandika bati, asezeranye n'igisaza. Use kubera icyo ura mwana asezeranye n'igisaza kingana kuriya, batese akurikiye amafaranga, ese kubera iki asezeranye n'umusiramu adasezeranye Adpr, kubera icyo akoze irishano. Kandi ikindi bakongera bavuga utugambo bati, agiye atwite ura mwana kubera ko yasezeranye, nta kuntu yasezerana n'ura musaza gutyo gusa, ahubwo nuko agiye atwite. Muri iyo groupe bakanyera bavuga amagambo nk'ayo ngayo asesereza cyangwa se aserereza uwo bita Vestine. Vestine nawe rero, abantu bo mu gikari be baba muri iyo groupe bakagenda bamama screenshot y'ibintu bigenda bivugwa, hanyuma nawe umujinyura mwica, uburakari buramwica, arangije aravuga ati, njyewe ikintu maze kubona nuko ibintu by'itorero njyewe mbivuyemo aka kanya ku mugaragaro. Urusengero rwanje, cyangwa se ahantu nsengera nje ni mu mutima wanje, ni rwo rusengero rwanje. Ibintu bya Adpr mu binkureho, ibintu by'amadini mu binkureho. Njyewe maze gufata umwanzuro ko urusengero rwanje ari umutima wanje, cyangwa se urusengero ruri mu mutima. Urusengero ataruvuga ngo ni Adpr, ngo ni Protestant, cyangwa se ya madini yose mugiye muzi. Ubwo rero abantu bahise bavuga bati, ubwo idini arivuyemo aka kanya, agaragaje ko nta dini agira. Gusa aka kanya noneho ikimenyetso kiragaragaye, ikimenyetso kigaragaza ko uyu Vestine atakiri Adpr, kubera ko uyu Vestine yatangiye gusuka. Iki ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko uyu mukobwa Vestine atakiri Adpr mu buryo bweruye, bitewe n'amategeko Adpr igenderaho. Rero anyagendeyeho nuko aka kanya atari Adpr. Ahubwo muraza kutubwira muri comment, ese iyo umuntu bigenze gutya biba bishoboka ko yagaruka, akavuga wenda mu bakatolika uburyo babigenza, bakabyita kugarukira Imana. Ese no muri Adpr bibamo ku buryo umuntu igihe yisubiyeho yagaruka mu itorero? Muraza kutubwira muri comment. Mu minsi mike rero kwakoze subscribe, muzabona inkuru y'urukundo y'uyu mu Burkina Faso ndetse na Vestine, inkuru yabo y'urukundo. Se bahuye bate?